Ngui na njukaniriro cia mbunge ya keri ya kaunti ya Nyandarua thengia guthigana kiraniro kiria ma MCA marutire makimatha kura gia gucenjia uthio wa mbunge ya mbere ya kaunti ya Nyandarua iria yaihuirwo ni njukaniriro na gwikwanira itigite murangiri wa mbunge na andikite twa mohoro na nguraro na indo cia makiri ma mbeca ithukangie. Mheshimiwa Ngaruiya arokire arangutha maita meri acoka ria gatatu aranguthithia cuma na ararigirie na kungutha ritho na twari wira-ini o turutaga wira wa roles ni ku make sure orders of the house are there and we follow orders from the speaker. Aria maraguraririo makiandikithia ndumiriri ceceni-ini ya borithi ya Ol Kalou ndereti iria tuthukite kurumirira njukaniriro ici iracora mbica ya warie na uriku wa mwatuka gatagati ka Governor Francis Kimemia na Speaker Ndegwa Wahome, Governor agikinyithia kuguru gwake thi na kuga ati Speaker riu agirire kumureka arute wira uria athurirwo. Vita katika county assembly lazima zikwame hasa kwa sababu hii ni county ya wananchi wa Nyandarua County. Na mimi kama governor siwezi kukaa chini ningoje tu mtu mmoja aharibu county yetu ya Nyandarua County. Atongoria aitu a Nyandarua othe macokanie ndundu mahote kwaria me hamwe na ma solve problems icio mathina macio menamo hatari kuingirira king'ang'a-ini kia muingi. Kumo kiambiriria Speaker na Governor maratwire matekuona na ritho kwa ritho undu uria weyumiririe wega riria Speaker oigire ati he macisi thirikari-ini ya Nyandarua maiyite ciringi mirioni 13. Thirikari ya Kimemia ni yareganire na uhoro ucio na mbunge kigathika kamiti ya guthuthuria uici ucio iria yatongoragio ni mutongoria wa ringi mbunge-ini ya Nyandarua ni iria yahitukirie ati macisi macio magiriire kuinuka no riboti iyo ya kinya mbunge ma MCA makimigoithia. Kiria kiarumirire ni ithako ria kwihitanira na kwaga kwihokana na ma MCA makigia na giathi kaunti-ini ya Naikuru kuria mahitukirie mainukia mutongoria wa aria aingi munini wake muyuria wa Muchalisha na munini wake na makigathika Agieru aria Speaker ataratambura no Governor oiga ati nio me wabici-ini kiwatho. So like to kuuliza huyu Mheshimiwa Wahome afanye kazi yake kama Speaker, afungue hiyo assembly, atangaze wale watu ambao wametangazwa na Mheshimiwa Tuju wakati MCAs wote 39 walichaguana na wakachagua viongozi wao. Tusiwe ni watu ya kuleta vita ambao haina maana hata kidogo katika kaunti yetu. County government itu ikoretwo na ndeto cia ngucanio ona no kio kuona ati kurira munene wa utone thirikari ya county government ya Nyandarua ni kurura guthie kuga projects iria irarutwo ni national government thirikari ya Uhuru nicio marauga mareka. Mbunge ya Nyandarua igacokereria cikaro ciayo muthenya wa keri kiumia turorete thaa 8:30 cia miaraho kuria Speaker erigirirwo gukaheana mwerekera wa utongoria wa mbunge iyo na agerie kurehe kihonia kia mbara iria ciikuo no ajumbe aria manyitaga mbaru Governor Kimemia maroiga ati gigakorwo kiri kiambiriria gia kuhagura Ndegwa Wahome. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.